अहानबद मरोइब पाव चुराचांदपुर की खनपी खुलदा सिक्योरिटी फोर्स का खुद थोकनबदा यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी UKNA की कादर मरी सिरे हरी अमदी यूनियन MOA सोम अफेयर्स बंदी संजय कुमार ना नोने डिस्ट्रिक्ट पाइखटलिबा लेंगा की थबक थोरम सिंह येंसिनख्रे खुरमजरी ICB की मणिपुरी पाव मितेंग ताबरीब सिंहबु तराम नुकचरी पाव संदुंग पिजरी ngase yu pung tarukrom taba matamda Churachandpur district ke Henglep sub division ki manung chanba khanpi khulda kunmathoi suba pera commando amasung Assam Rifles ke apunba kangbu amaga suspension of operation taunadaba United Kuki National Army UKNA ga khuthokna bada UKNA ki kadar mari sire haire Ministry of Defense ki PRO dagi fangba pauda akaknaba pau ama fangbadagi mafam maduda operation sathabada security da nomai kapsilakpadagi handuna khuthokna ke makha tana mafam maduda operation चथदुना थंगनबा एरिया सिंह द सुथी बहुंबगी थबक चथरी ऑपरेशन असी हंदकता UKNA न विलेज चीफ अमा हातकिबा खुंजा सिंह दा की अखंग पिदुना मफम अदुगी शांति दा काइबा पिबदगी चथखिबनी हाइरी नुमित हमनी की खोंगसता मणिपुर लेरिबा यूनियन MOS होम अफेयर्स बंदी संजय कुमार ना ngasi नोने डिस्ट्रिक्ट चतुना डिस्ट्रिक्ट अदु द पाइखटलिबा चौखत थौरांगी थबक सिंह येंसिनख्रे ngasi यु पुंग तरा खरा हेलकपदा लोंगमाई कमन ग्राउंड दा बंदी संजय कुमार हेलीकॉप्टर द थुंगलखि मा कुमाफम मददा डेप्यूटी कमिश्नर नोने शरद चंद्र अरोजू SP नोने नमसदाई पेटर्न लुचिंगबा ऑफिशियल सिंह न तराम न ओके DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स चतुना CSO लुचिंगबा सिंह एंटरप्रेन्योर सिंह अमदी गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंह उनदुना वारी सानखे माकी खोंगसरसी के मनुंगदा नोने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर द सारिबा मालेम की ख्वाइदगी वांगबा रेलवे पायर ब्रिज येंगलंगनी हाइरे इम्फाल दगी गुवाहाटी फाउबगी एरोप्लेन की बरा यामलबदा लुपा लिसिंग तरेतगी हेलहल्लरोय हाइना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा MLA सुसिंद्रो दा थाजबा पिरखरे हाइरी दिल्ली दा हौजिक लेरिबा MLA L सुसिंद्रो ना खंगलकपगी मतुंग इन्ना ngarang MLA सुसिंद्रो ना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा गा उनदुना हौजिक मणिपुर के ओरिबा फिबमासिना मियामना एरोप्लेन दा अतोपा स्टेट चटपदा एरोप्लेन की वरा यामना यामबना मियामना चथोक चसिन तौबदा खुदोंचादबा कया नरिबासी खंगन बगल लोइनना अरिबा चेरोल पिसिंदुना एरोप्लेन की बरा हंथा हननबा तक्सिन की हाइरे ngarang मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा गा उनखरबा मतुंगदा ngase yu pung nipal rom tabada secretary समीर कुमार सिन्हा मसाना MLA सुसिंद्रो मसादा फोन तौरक्तुना इम्फाल दगी गुवाहाटी फाउबगी एरोप्लेन की वरा यामलबदा लुपा लिसिंग तरेतगी हेललरोय हाइना खंगलखि हाइरे सेक्रेटरी न मखा ताना इम्फाल दगी कोलकाता अमजी गुवाहाटी द चटपदा खुदोंचाननबा फ्लाइट अमममसु हेंगरहलगनी हाइना थाजबा पिरखरे हाइरे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट न्यू कैथल मानबी पुलिस स्टेशन के मनुंग चनबा लोई बोल अमसुंग चरोई पांडोंगबा पार्ट 1 गी उमंगी एरिया दा ngarang security force सिंगना थी बहुंबगी थबक सथबदा कुछु खुलाई कैमरम फागलब खुलाई सिंग अदुदा 12 बोर राइफल अनि .22 राइफल अमा कंट्री मेड पंफी लॉन्चर अमा .22 गी मरु कुन अमसुंग रेडियो सेट अमनि हाइरी Manipur Startup 2.0 की मखादा चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम की मखादा खनगलबा बेनिफिशियरी हुंबुतरा मंगागी नुमित तरुकनी चथगदबा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हौदोखरे प्लानिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग मखादा मणिपुर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हफना सिंधुना मंत्री पुखरीदा लैबा MTI की कॉन्फ्रेंस हॉलदा पांगथोखिबा ngasi थौरम अदुदा प्लानिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर RK राधेसना जॉइंट डायरेक्टर RK तुम्बिसना अमदी रिसर्च ऑफिसर H होमेंद्रो न चिंगबना थौरम मपुसिंग ओइना सरुक याके डायरेक्टर डॉक्टर RK राधेसनन हाइखिबदा सरुक याखिबा बेनिफिशियरी सिंगना नुमित तरुकनी चथगदौरिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम असी खंगना चटपिहौ ngasi खंगहौबना हायेंगी मखा ताबा ट्रेनिंग सिंगदा
araiba oigadoribani training yaugadoriba sing asi stage kaya landuna laklaba matungda khallaba ngaktani profit fangnaba thabak tawbada isa iromdom lepchaba ngamjiba fawbudi cheksin hotnabiu tawgadoriba thabak sing asida bank ki loan ama yauri haibasi kaubiganu amadi entrepreneurship singna puthokliba potlam sing asi market ta matau karamne yohangadagi haibasi su munna khangbiba mathautai haiki aina karbaram to ke haisi aisi tumninga gi natra profit to kakine ubaine aidu one family one livelihood ai je ai yum to the me ma je livelihood ki adu phangninga gi hisab dunia to ai di profit ne bai to ni aidu profit to yodre ge financial risk adi bank pacha to li gai ai si idom le zaman nam tri gai ai si adum mikha pol lai ra bani dana ado business am to matam da isa gi self reliance no yaw ko ga nai isa se han thajabiyo ai to doi ko self trust to isa se thaja lai draga ai team du da bu thaja bhayo ya ado gum bagi dream do asum bo oisan ado ga pukchen seng na hona biu pukchen seng bam yaw to ya tam pau gi marak thana ten break amatang nomina se Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Sangai tutorial Kwakathen ki class 10 amadi 12 ki revision course ki admission form thaba hausare class 12 ki oina lakliba November 3 tagi class hausare kani loinena class 10 gina December 1st week tagi class hausare kani sahi kuding di position holder kaya puthokliba coaching center asida ben amadi hostel gi kudong chapasu ngigani matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Breakitung da taramnok chori makhataba pau pizari Homeland Group ki unit ama oiriba Homeland Security na chathok chasin amadi kudong thiba tarakpada mateng lawba yaba phone number sing yauba Jet Fall Guide book Homeland Jet Guide ngase Palace compound ge angom colony da laiba Castle Hostel da phongkre Thauranga mari lenana Homeland Security ki Director RK Bablu na phongdokida Homeland Security na miyam ge cheksin thaurang da angamba mateng pangduna lakli ngase phong liba Homeland Jet Guide asida lamkoiba lakpa amadi lamdamasi ge miyam na hospital, hotel, cab service, emergency contact, helpline number na chingba sing yaugani. Phone number singkhak natana QR code singda scan tawbada Google Map ke address singsu tharakani. Guide asina travel guide oibakhak natana hospitality, safety amadi atai service singi puna mayamda kanaba piba hotnabani. Guide ase school, college, university maru oiba transport hub sing hotel tourism center singi khuthangda miyamda fangalagani haike masisina aikoina Homeland Security na khanjaba mission amaka kogi mayam je better connect better inform ka ado better aware oibnaba amadi kogi any number ma emergency number ma thirak matamda kogi Google da tauna da bida kogi any pocket friendly oiba si pocket ta hapaga chatpe yare anyone ama itana pairaga thamba matamda kanaba oiraga ba posak ama kakni ena ina haijage masigi kogi leriba sigi jet fall kanu se Homeland Guide jet fall kanu se koina every mafam khudi makta school college adudagi transportation gi mafam da airport leri sida koina thamnabagi plan tawjari aduga mafam khudi makta distribute tawga Manipuri gi leriba praja singina masigi kana base phangnagi bangta akoina distribution tawge na ju akoina kanjari hotel the way ro koisi dabak thamge khalli mafam khudi makta koisi yamna kana ga duba osa amakhni na aina haijake
Sagolban Kendra MLA RK Mona Kwakatel Tiam like Kaida Saba Maiba Maibilo Sanglen Ngarang Sanga Kre Tauраmasida Ward number 7 gi Corporator RK Jiten Sagolban Mandal gi President Dr. S. Ruhikanta Sharma Lai Committee gi President Lystrom Kogen Amasung Imphal College ki Assistant Professor Loitongmam Dorensu Sarukya ke Tauramaduda MLA na chahi khara asida state asida charang na ba amal leibadagi chawkha taurang gi thabak singda khudong chad bakaya mayuk na ke dubu marui ba thabak singdi adumak paikhatuna lakhe Loisang asigi maning gi pukri gi retaining wall lupa lakh tara mari rom sang na paikhat pa Yung chama leibada ising thangam da budi yai kai no da end point da maning oiba mafam da phang da bakha budi yarum gani adu ayamba 90 to 95% yung music di ising ayamba tare hai nai lojai ayamba connection akoi na chahi tara ga humdoi sida MLO ra pusida lekai da anova to the pipe sam da ba amapau lei every locality da akoi to the pipe sam di anova mapam khudi gi hai ba in le jeri ba se si usi le bi ko jaga si su maning mamang je loina ma ising pipe anova sam ki loina na uji ki lai ba jinkai sing gi ising se sam gi madung da di ising gi awa ba se uji sabol ban da thengna de adna ai wakan da thabak si leptuna chahi mari manga se tawdo ne Manipur Table Tennis Association gi Makada Thawal District Table Tennis Association Sinduna Mamang Tha October 18 lagi hauraduna numit manga chopna chathakadaba State Open Ranking Table Tennis Tournament 2025 loisin kre District Table Tennis Association Imphal West na gold taruk silver ama bronze mari puna medal taramathoi lauduna overall team champion oikre loisin ba numita sanakiba match singda under 19 boys ta Imphal East ki KSS Nelson na kakching gi Purnachandra yengkhom set mari anida thoiduna goal laukre women's singles ta Imphal West ki Ankita Sanjan Bamna Thobal gi hai Senorita bu set mari amada maithiba piduna goal lauke men's single da Imphal West ki N Kolmal na Imphal West ke Rohit bu set mari sinoda thoiduna goal lauke tournament asida Imphal West na gold taruk silver ama amadi bronze mari punna medal taramathoi lauduna overall team champion Thobal na goal ahum silver mapal bronze tara punna medal kunithoi lauduna second position amadi Imphal East na goal ahum silver ama bronze mari punna medal Nepal lauduna third position takhe loisinbagi thoramda hanagi CM Okram Ibobi MP Inner Manipur Dr. Angomsa Bimol Akoijam Khangabok Assembly Constituency के MLA Okram Surjakumar, Third IRB के CEO S Hemanta, Assistant Commissioner Nongthombam Suran Amadi, Sai Imphal के Retired Assistant Director Konsam Michael na Athoiba Mithung Singh oina sarukyaduna overall team champion Amadi Atai Mana Mathum Singh yenthoke International All Sports and Games Federation Thailand Sinduna Thailand gi Pattaya City dalaiba Pattaya Sports Complex ta November manga dagi Nepal fawba pangthokadaba Thailand World Youth Games Championship ta jitkune do masana da sarukya rugadaba sanaroi manga official amanga se Thailand gi damak Imphal thadokre Thailand gi damak Imphal thadokraba Chungkham Ningthem Samom Kennedy Lystrom Dinesh Tom Cruise Lystrom Naurem Rani Chanu amadi Indian jitkune do team gi team coach Dr. Rangthem Ibom Sabo Mai Pak na halak na ba Olympian Padmasri and Kunjarani na Imphal Airport ki lamthake Kunjarani na Sanaroi Singh amadi Costa Mai Pak na halak na ba Efa Thousal Pike Kundo Association of Manipur na World Youth Games ta 2025 World Youth Games ta participate tawna bai damakta sigumba yamna tawraba jaraba sigumba occasion sidai su Kunjarani owiba sidamakta Kundo ki association ki hindi lambi ba mayam po ona agatari loinana chaliba akoi ki it is hereby informed that great pleasure that following Jit Kondo players and a coach of Manipur left Imphal today for participation in the World Youth Games 2025 in Jit Kondo event to be held from 5 to 8 November 2025 at Pattaya Sport Complex, Pattaya City, Thailand. I hope my blessing is always with them and they will click a gold medal for our India. I wish you all the best. Loisalak pada marabapa omukahana pizari. Churachandpur gi Khanpi Khulda Security Force ka khud thokna bada United Kuki National Army UKNA gi kadar mari sire haire. Amadi Union MOA Som FS Bandi Sanjay Kumar na Nonne District ta paikhat liba lenga ke thabak thoram sing yengsin kre
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ISTVꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ